Marie, terug até pela fotografia. Marie fotografia. Fia da foto ngai go fok ba Mario Gigeri Dai fas
men mau de ton pe de como wa o fot fisia hiena CEO na o kuke mano piva mas den o pive de na moa que tangata kupore ke bahenga fitu tau whanki I kātuni pēnā ku holo mai ke tau si oai ko e tata whuko piveni ku me pore I whok ke whiri mai me wahenga whitu ai koe wahenga ku ia una whaksia pēr koe lope koe hoa ena pe koe hoa pēa I tonga o fu mau inga foki pe ko ke ha o hinga ia ko tau hange ha fili motu ako e fo nga fili ko ma mani la hi pa ke tau hanga to o hake ngahi pupui to a ka tangata na o pore ke na nga fa fofonga ia ha henga pe ko tonga o pore fu ko to ta ko ni ke ne fa fofonga ia to ke hu kiloto o fa fofonga pa ten pe va me hetu ko hau ai ka kai pe ko re va tau to tonu ke tau siwi pe ko hatoko tahta weni ke ne fafofonga I halelei I whakalukufua mai kakai ko tau pahia foki he kakai na maloi na o mai o talamai ko kau kristiane pe a ko toko taha foko ni o ku family ke fisia ko ke musua pege ne to nga pe mo tok fai be ha mo fa mau tok wai ko fuko tangata wi aku pe ko tau ia wa ngata ma to ta te mbete ma tu ke he ki ma wai to re wa tu ke to re wa ka nga tangata ia ka o hake ai me ko ma inga ko tau popo fa to la ki ai he tau fa amo ke tu ha ka fa fofonga o fa moni ka kai o fa he tu hau o fa he masiva ko masiva ni o ku I he pare area a fe ma ha ka kai o na hua tu ki ai o tau e fai hala tau e pure kovi pea ke hei kutui aku mo ki ilotu mo ki mahino ko kia te au ka pau kia hataha o fihia ia ha fai ngā mea he kai ki ni lawa ia whakafofonga I lelei mo whafofonga I pesite te au ha lelei whakalukufua kon hanga o tau kawe I ha visione o o tua mo whaka itaniti ka hiri ko ia ku uri hana sinoa pau o kia tarene I ke hange agilisi o tau kawe I he ne mou I he waf tafa ke kau pe mo uianga maa I he tau siofi a tau kau whafofonga ke na ua whafofonga I a kakai whanua pea ko to mai foi video ko ni o ko uhinga ia ko ha tau whihia pe ko ha toi whainga loto ange ka ku mai me fuka te au pore to taha ko ni ke ni fafofonga e va henga fitu pe aku na asi mai he ula ka campaign ai committee patoa ki na fai ki va henga fitu na ere ai pe mai no ka te au ko to taha ko ni o ku de faf o ne pore ke ni fafofonga e patoa o ko ke ha aku tui mo ak falala ki ono tau ke faka I loki ako
tene ngā ue I hono whatongia o si kia verenga ki hale rei whakalukufua o ka pau o kei fihia ia I e whainga mo toonga mo ui koe ni koe mu saa mo turi moa hiri koe koe toko taha koe ni koe si maa whamiri pea koe whanau pau nau kei nofo I fisi pea koe I taina I he konistutone mo lawha o tua ke ulea I mea au whepaki ke whakaukau koe ai o kuo tuku atoa e whai viteo ni kou tuia ka ainga unau mamahi te nau loto mamahi o nau poupou he toko taha ko e ni te nau pe kou hange hawhine motua igai ko konga pea e ku teke aku he kou poupou pese te awau ai vision ai patoa o whaka o tua pea paurewa au tawanga whaka o tua visione konga taha pea tau whaka popo uri I ta whaako ni o asi mai he whotunga o e toko taha ko e ni ta aku kehe mea e ho tau mutu mo mea aku he tau tuhu Kadake o kai hao au pa o kai tau mo ake pe he te whiwhare area mo tu ngā whakapoto ko ia te au ko e tako taha pou pe au he patoa pe ko pau pe ke uhanga o hake hame a ko ilo a kama tawa iwai hata ko toko taha ko e ni na e kau toko taha ko e ni pe mo tu iwata hono tukua ki ima mafa au pito a mateni pe nanga o hake ngai uroi ke na kai ke tu iau ki ai Tatak te kai wasat ke video ulo ke ku kai ke feunga ku te unga ulo ke ko Frank Kavei ui e vela for one na mo fehu ia o pehe ko ha kai ke asi mai ai o kai ha pa pare mai ai ka ko e ku ki la vela ve pe ako ko to ta ko ni na ka we pa mo tu wata I hono faka kona hila he kai me ta ko si ake nga I loi mata ke pe to ko la he kai ai he korporo Nau tui na do ke loi koe ni. Pe kua weni ki ha kuonga ku ta wofi ke whiri, o kei asi mai pe whahinga koe ka rea mateni ki fui a ahi. Ai ka u whafofonga e ua koe ni, e lea maria mateni mo ne anga o mai e hala whanonga, u whanonga ia e patoa, pe mo visione e kei lau at pe whahinga kai. Ula ki pe ngai tukua ki iloi na whae tui wata, pe mo tō taha koe ni, pe kue rewa e ku totonu, ke hau o ti feni I heanga e ku ilo. O koe ko hatala mai hata ka koe anga e ksio. Ko talo e ku mui muri ato taha ni mo mateni me ene ke e tita kerea mo he taimi he kuhili. Pe hau mai moa umai kono hu ke whare hare. Kawe tō taha whapufonga koe ni toko taha ko popo pisi te au ki ai. Aki pehe koe ngā aue mahu inga ia ai patoa mo e visione. Fie mahu hatoko taha ia o ku tipei tilelei. Lea hanga tonu, ikai rifia, ikai manawahe, mafula, o hange ko mateni. Ikai ki lawa ke tawhanga tatolo whakahoko ai visione, ka pau e o atu hakakai o ku. O koe ke nau mau e kano katolo tolahi, fe hanga hangai pia mo e kakai o koe ke nau tari ai ririu. O fe maa kakai ke hange ko mateni, he koe mea na erea aki mau pe akiris. Fe maa ke ofa he kakai, fai totonu, lotolahi, owe manawahe, owe ilifia. Pe aku asia ngahi kaweinga ia koe mo tuunga ia koe ihe ngahi polo kalama a mateni une whakahoko. Pe aku hingai e ku pou pe steteau ke sino koe no mateni. He kuai ngahi tukua ki, ko osanga whapapau I wharerei koe ilifia koe atu iwata, pe mo piveni eme. He kulea hanga tona mateni, ihe ngahi u Whengawe aki holo koe ni koe taimina e kei whaama wai e piveni ngai utare kita ngai Kau taha pure angapa, pehevo katu iwata. Ko whaka au sia ki kasifika, mahalu mos whanongo ngai taha noa koea. Ko tui ko mea lahia na oho lahia ngo tamago ni na hanga loi haki e kakai, pea loi haki e kau taha koe ni kolopolo, o nau tu mai ko tukua ki a mateni ka aku ikai ke hafo I poini ia taha e tau siato mo oni. Pa asi mai toko wako ni ko asiata, pa ko kore ko more peni ka ko asiata. O ega tau fi atu ka koe. O kuke kau e tu wheka mai, e hono kei tuku aki a mateni. Ka kua sia e kore atu ka koe, pe e whainga maari e ke moki I penolo mo mateni. Na os whakahau koe pe e whai ngongoni o ke rea e lisoni,
ke a koe pe aku ke ha uhinga lele ia ke pe ke tu ke whakarea ato mateni. Ka pau ku ke whalala mo oni ki he mea ku ke tauka vei oku mo oni. Homo at befo i kore ku ke i orewa pa ke pasi. Ka kwange o ku ke toi asi mai o ke tafuru i ko asoni. O ku ai rewa siwa tu me tapa i laini. O ku ia e manawa si. Pe ku ia e loto si. O ku ia koe. Ka ke koe hinga ia e ku o atu ai fo i viti o koe. Ke mousio ai o whakakau i pe ku whiunga ai tō taha koe ni ke mousio ai malo.